Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaganhon nila kay jong ka Mawlarshong SC kalayo ban Korea ka jinjob bat ka nam Lahduh ha ka Super Division jong ka Limpong nila kay Ndsa Premier League Football Tournament arja apusa arja apusan. Kanam tambat ka jingyo bankur jong ka Mawlarshong SC ya kanam Lahduh ha ka Super Division kadai hadin bakalala ban pinlim no na saugol la argol ya ka pinding ray SC lingba ka tie breaker hadin ka jinga khat ha ka jingila kai klem dadan manu banyo ban tap ya ka gol ha ka jinga kun final persya ha ka ni ka Limpong kabalalong ha ka siningkong jong ka tayo hamadan New Nongston ha ka ni kasngi UMLA ka Nongston uba Gabriel Walang ulalong ukongsan ha ka jingadan lang ru president ka MFA uba Hamdat Doling kum usimbot kongsan uba YG Lingdo working president ka Mawkrwa District Sports Association UMLA barim ka Nongston uba Macmillan Bersat uba BS Carlor president ka Ndsa uba M Gordon general secretary ka Ndsa uba GJL Sangriang udukhat jong ka football committee uba CP Maukon ADC West Khas Hills kidikhat ka Ndsa kinangilam shnang bat kiwe kibala samru ya ka khusnam sho aha ka ne ka Super Division jong ka Limpong Ndsa Premier League mentaga samoy ya ka nam best goalkeeper layo ban khurda utay bok lingkhoy na Mawlarshong SC best player Urishan Kardosau na Nongston FT. Badya ka nam top scorer layo aban kurda u Sylvester Thongni na Pindengray SC. Badya ka nam emerging player layo aban kurda u Amosli Nongbri na Maukawa SC. Honorable Emily. Bagian dia football, om tengah ser, leng mentah, jom kejelasi. Nama kita kejelasi di yang football. Dari di payah, tiba yang football. Kebelah pelang, wadia ke All India Sports Federation. Ban pelang yang ke Arli ke international match, hamni Barcelona. Dari di payah yang football. Ay bagian Malaysia di payah di football. Kerjaan di klub, kerjaan di association. Kepada kapolsek for kenla belum di community tournament kebalang jumentoy nam bagi klub sebelah itu. Ngai kumlai kerpang ya ka biasa ka tresitom ka jong bilang punya mamau senam wari kijinge ka mobil jam. Ka biasa nalai ba kadon ka jing don kam halu pada kata na ka bentar. Man pun bhai ki badan football hang ni apo kadon ka thai ka juni. Nasmau sorong bermasuk komen sikadaya baka sarkar kala penbenaran ayah ka artificial turf hamni hapo Nongston ya ka bahado mentang idang hirit ka madan bakam daya tangka artificial turf ka makan ka government ka pu banai kapur banai ka ministerium ka badan rengkat bakti track ha ka bangila bang gele ka megalia game barhak di school gila berpenungkam ya gini madan rengkat ke jele kai football berengkat
ya ki track bat ki event bat ki athletics ki doki yeso kumen ya ki trace dam ni masalkan hagi kini kimbiat panai ya ka ilayo ban yakran kala kloy ban a ya ka non stoy banang penba banang pensuknat ya ki rang lekai ke tumi bat kumju ya ki pai ba jo ka non stoy haba piwan pinam yo isu ya ki madan ke wakti ke kini anai pidi ya ki beran ke ma internet jelara kani ka madan ni non stoy kam sumbap kamdan muflat lalu ka kamsen la selayon manusnem ladon kapan ayar serta hangni namar kani jaga ka jantam bayo pai baru ukulai baruan sampai namar ba kani jaga ka selayon manusnem na ka sitam ban ay ka serta hangni po snom new downstream anai ginang don buon jaga ya ka bangilas nagalen yo chimistar ulara pha bang survey katto kani jaga pada kerman basen yang sayo yang kepada artificial tau bat yang kami di studio Magnia Ponastoi